Okay, alright, mbukeli wayo ke iNongoma TV kanti ke sikhona lapha kwakhangela amankengane live from the heart of the Zulu Nation CIG studio and Nongoma TV mbukeli ke lapho ngasekhaya kanti ke njengamanje sizokhuluma ke nabasuka lapha na ke eEastern Cape sizwe nje ukhala kwabo noma ke nje izinto nje abazoyidlulisa osukwini namhlanje sithathe lithuba sikubingelele sikwamukele kuiNongoma TV. Enkosi kakhulu ndiyabulela kakhulu ukuba lapha kuNongoma TV sizo gcwala emswaneni ngekumkanikazi yethu uMantfombi Dlamini Zulu othe wasandulela waya kweloba omkhulu ongwane odini Zulu osobhuza waya kwelomamkhulu izikumkani zonke zelilizwe namhlanje inxeba linzulu kodwa inhliziyo igcwele ithemba ngoba itsho neBhayibhile ithi masingalili njengabangenathemba namhlanje induku uyibekile ebandla ngokuba asifundise sizintombi singomama ngokubaluleka kwamasiko nezithethe zakowethu kunjalo nje nokuwagcina nokuwenza nokuphila ngoba kuyimpilo kuthi umama ebengumzekelo omhle kakhulu ezithanda izizwe zonke ebengajonganga esikaZulu qha kodwa izandla zakhe bezinabisile nengalo zakhe ezivulile ndiyalwazi ulwango lwakhe ndilapha nje namhlanje ndithema ndithathe lenxaxheba ndizonyathela kulomhlaba kaNongoma ngoba kaloku ndiqala kwesisigodlo kodwa andiqali ukuza kule ndawo. Mhlambe lezi ndaba ngenkathi ifika kunina lapha eEastern Cape nibe kusiphi isimo njengoba sisazi ukuthi ezinyangeni ezedlule kade sizitshala ubayede. Siyasabanda kakhulu ngokuba siva ukuba umveli inqangi wenze kabuhlungu kakhulu empilweni yethu ngoba besajongela ukhulu kwelixesha besiqonda bana this is the time for the role of women, for the role of ondlunkulu to be highlighted in our society. Sijongene ne-gender based violence, sijongene ne-patriarchy kodwa namhlanje besithi esisisele she would be the hive of prestigious knowledge ibingumbele ebesizawungqongqothela sinqanqe kuwo umbele obhonxileyo kodwa ke sithi umveli inqangi uyazi amanyange ayazi ngenene uyakwazi ukuthi xa engaphesheya her spirit will incarnate through us for us to do what is right and lead by example as she has done. Sibonga kakhulu ngamazwi osuthe wasipha wona nje njengendlu kaZulu njengoba sisemanzini mhlawumbe ke nje siphetha siyangasemaphethelweni mhlawumbe sesifuna ukuthi ke uqinise ke isizwe sonke sikaZulu ikakhulukazi ke intombi nomama ngoba besibona igalelo lakhe belilikhulu kakhulu encouraging intombi nomama ukuthi ke benze izinto eziyaphambili. Insika ingawa basala bezichenga basendlini kungaqhawuka ibhobhile kuphela uyolo kubathungi kusibekele yashi lenkumandali lahlekile indlovukazi zenyawo zinensente indlovukazi zenyawo zimajenxeba isandulele endleleni yobomu namhlinguba kwaZulu namhlinguba kwangwane ilele yodwa kukuhlola umembathi kufandini uluchaba nditsho nesaphetha sakho yaziki yankile enqana wenguntu ngokumka kwakho Mantfombi Dlamini Zulu kumkanikazi ndlovukazi mazembele mde mazemabela bhongile kuncancisa indwathi ungenenketha mazelilizwe kodwa ugqushalaza usiqingela ikamva eliqaqambileyo amanqanabu wagqithela iminqantsa wayiqabela ungaxeleshe ngasemva kwaphela wasiqeqesha esizweni kufa kunjani nokunamadoda